hawa watu wataanza kushikwa na idara ya CID Narok, waandikishe statement ni vipi waliingia katika msitu na wakapeana titles kwa Kenya ambao hawakuwa na habari. Niguo murugamo wa county commissioner wa Narok George Natembeya akiendekithia riothe mendeirie muingi ruhamurithio mutitu-ini wa mau migunda maikio ngono. Kuringana na Natembeya, mathina maria mothe maronekana mutitu-ini uyu macungiririo ni itang'a ici iria ciaturangire migunda minene na ikienderia muingi uria riu ukoretwo ugithinika kumana na kuingatwo kwao kurumirira ikinya ria thirikari ria kuhamurithia muingi uria wothe ukirete muhaka na kuingira mutitu-ini uyu. Waanze kujipanga sasa, kuelezea Kenya ilikuwa vipi group range ambayo ilikuwa na watu 50 sasa iko na watu 1500. How did it happen? Gukiri uguo Natembeya nioretie mundu wothe uri na title deed iria heirwo thutha wa kugura mugunda metikire kwiyumiria na gucitwara wabici-ini yake niguo mahote gukurana nu wa mendeirie migunda ino. Tunataka kuja waseme nani aliuzia hiyo mashamba. Maana ile majina wale ambao waliuza tunayajua, ile ambayo tunataka sasa ni statements za the victims. Wengi ambao sasa wanahangaika kwa sababu wamepeana pesa zao kwa watu ambao ni matapeli, watu ambao ni waongo. Ikinya riri riukite thiku nini tu thutha wa ndereti hiyo kwiyumiria thiini wa bunge nene ya bururi, mutongoria wa aria bunge-ini no Eden Duale akiendekithia itang'a ici cikinyukirio makinya make watho ona ningi kuheana mukana wa kumbura maritwa mowo na maga kwiyumiria. Fishes that I have mentioned, former members of parliament, former controller of state house, current senator, former presidents, they must also be evicted with their tea leaves. Muingi uyu ukoretwo ukirira ni kiria giatumire mendie migunda yao kundu kungi na kugura migunda ino iria iri mutitu-ini wa mau kunona makimigura gutire mundu wa magwetagira mihaka iria riu makoretwo makirwo ni makirite. Kungi nakuo ruhonge rwa mititu ni rurugamitie mihango yothe thiini wa mugunda wa macani wa Nyayo uria kwa ihinda iraya ukoretwo ukihuthika ta muhaka gatagati ka mutitu na haria muingi wikaraga. Kuringana na mutungati wa maria maturigiceirie thiini wa kaunti ya Narok Mwai Muraguri, mihango mugunda-ini uyu ikoretwo ikinyita itemi hari utemangi wa miti thiini wa mutitu uyu wa mau. Hakuna tena kuendelea na hii mambo ya majani chai. Manake tayari tumeona ukataji wa miti holela, upanuzi wa hii area ya majani chai yenye haikukusudiwa mwanzo. Thirikari irongoreirie kuhamurithia andu makiria ma 40,000 niguo kuhonokia makiria ma hekta ya 46,000 cia mutitu wa mau iria cingireirwo ni muingi mugaru na watho. Mihango ya kuhamurithia muingi mutitu-ini uyu ikoretwo igicungiriria ndũgamano gatagati ka Natembeya na gikundi kimwe gia ateti makiuga mihango ino irongoreirio andu a ruriri rwao. Uthukagia wa mutitu uyu niguo wacungiriirie kumbo gwa kamiti ya mwanya mwaka wa 2009 na thutha wa kumurikithia ndurumeni cio mutitu-ini uyu makihithuria uria magana ma andu mathiete na mbere gwaka thiini wa mutitu uyu na gucungiriria riri waguo kuhotoma. Mamwe ma mendekithia maria kamiti ino yaheanire makoretwo makirutithio wira ona gutwikani na njira ya kwigucia. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau.